Učimo se španščina Latinska Amerika. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. El recipiente para alimentos. Posoda za hrano. La lonchera. Škatla za malico. La bolsa para alimentos. Vrečka za hrano. La bolsa para congelador. Vrečka za zamrzovanje. La envoltura plástica. Živilska folija. El papel aluminio. Aluminijasta folija. La despensa. Shramba. El gabinete de cocina. Kuhinjska omarica. El cajón de cocina. Kuhinjski predal. El estante de cocina. Kuhinjska polica. El especiero. Stojalo za začimbe. El cuep para bolsas. Sponka za vrečko. El jabón para platos. Detergent za posodo. El detergente para lavavajillas. Detergent za pomivalni stroj. El lavavajillas. Pomivalni stroj. La esponja para platos. Gobica za posodo. El cepillo para platos. Krtača za posodo. El cepillo para tallar. Krtača za ribanje. La fibra para tallar. Čistilna gobica. El escurridor de platos. Ocejalnik za posodo. El fregadero de cocina. Kuhinjsko korito. La coladera del fregadero. Cedilo za korito. La toalla de papel. Papirnata brisača. El paño de limpieza. Čistilna krpa. Las toallitas de limpieza. Čistilni robčki. El spray limpiador. Čistilni sprej. La botella con atomizador. Pršilka. Los guantes de goma. Gumijaste rokavice. El bote de basura. Koš za smeti. La bolsa de basura. Vreča za smeti. El contenedor de reciclaje. Koš za recikliranje.
El bote de composta. Kompostnik. La escoba. Metla. El recogedor. Smetišnica. El trapo de piso. Talna krpa. El recipiente para alimentos. La lonchera. La toalla de papel. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.